kumugeza ku mushahara wa Kylian Mbappe. Vini asigaje amasezerano y'umwaka umwe. Real Madrid nishobora kwemera yuko Vinicius Junior yagendera ubuntu. Ibiganiro bye ngo bigomba gusubukurwa na Real Madrid akiva mu biruhuko. Nava mu kiruhuko bakamubwira position ye ya Real Madrid ntabashe kuyakira. Real Madrid ngizakira offer y'uwari we wese muri kagende. Ngo Arsenal niyo yipositionye kumufata. Vinicius Junior ni transfer nini ikomeye, ni umukinnyi ukiri muto imyaka 25, umusitari wa Real Madrid. Real Madrid ntago ari ikipe nyine igurisha, gusaba ko yahabwa ibingana na Kylian Mbappe. Vini yaba arimo kwifuza cyangwa arabikwiye? Yaba ari gukabya arigo. Igo gute? Yo gushaka kumwana na Mbappe. Ahubwo ugiye mbona yanamurusha. Oya. Arushiki Mbappe. Amurushikise. Ako umuntu abaye picisha imyaka 2 kurikirana agusanze muri championnat. Oya. Mbappe ni nyota. Ariko ubu ngo hari ikintu uyu musore atahaye Real Madrid. Ahubwo wenda icyo n'ikindi kibazo wakwibaza. Ku buryo mbwira ngo gusaba amafaranga ari gukabya. Ni nko kuvuga ngo ariko se erega le football bakubwira ko ngo nta gusinya contrat pour un service rendu. Oya. A gusinya contrat pour un service à rendre. N'est-ce pas? La différence rim. Est-ce que yunguyu par rapport y'ibyo nyine ategerejwe kuba yakora nyine ni uvuga ko yabisoje quand même si Real Madrid mwirara ibyo zayifasha par rapport iyo faranga ashaka. Iski yakwemera kubahereza ibyo iyo furusi ari babiri icyarimwe Real Madrid mu bitabo byo biba byoroshye. Ako yunguyu niba koko yumva ko atagifite inyota y'ikina Real Madrid nakomanga abwira ati mureke ngende. Ariko nyeje pense que umushara umungu kuvuga ngo arahabwa umushara nk'uwantuze sinzi mbona arakantu ko kunanizanye sinzi ko babashiraho rero amasezerano afite simu cyaze nyirango amasezerano ye amaze igihe kinini bivugwa yuko yakongera amasezerano ariko ntiyongere. Ntago na Real Madrid yakwemera ko yagendera ubuntu ejo bundi nishoboka kandi ari umukiriya wamugura kandi bashoje kontra amafaranga ya ntuze ya fidelite kuri kontra yo bamwongera. Agiye umva agiriye ubuntu ari nandi mafaranga Real izohoma. Real donc itegeza kumucuruza aho bica hose. Ubwo rero nawe ni transfer iri aho ngaho ngo Arsenal iteguye kuba yaforumira ikaba yatanga offer yayo mu ikipe Real Madrid, ariko Real Madrid iremera kurekura. Ntiyaba ari presi ikomeye kuri Florentino Perez na Mourinho imutakaje. Cyari igihombo gikomeye. Cyo bari igihombo kuko Vini n'umukinyi turavuga Vini Mbappe n'abakinyi bamaze kwekana muri Europe ikintu bashoboye. Vini gutakaza umukinyi hujya muri equipe n'igihombo. Kumugumana bisaba uburyo bwinshi. Ese ko buryo Real irabubuza? Ngemo naharo uburyo ashaka gusohoka. Nawe kuri ego ye yumva ko atakomeza kuba leta na Mbappe mu bustari muri Real Madrid. Namba rica tinya na budondire Real se bajya. Ntabwo naje kugura Diomande ngo ncuruze Vini. Diomande na Vini na wa mwana wundi Enrique baba bose muri company imwe ya agence imwe. Ira muri wa muhanzi ya Jay-Z boss kare batatu na Vini na Diomande. Ba bose muri company imwe ku buryo binavuga ko kuzana yani Diomande ahubwo ngo byakongerera morale uyu nguyu na company ye. Kuri Vini arandi makuru avuga ko ikibazo atari n'amafaranga gusa kuko ubwe nawe ni gicuruzwa. Ni nawe ni company nk'amafaranga afite amwinjiriraho mu bucuruzi ni menshi. Ngo Real baramutse bumvikanye aho kumuha menshi ikagabanya pourcentage ifata kuri image ya Vini, ngo nabyo ngo uyu musore ashobora kubyemera kuko Real Madrid twara 50% kuri droit d'image. Ngo afite face ya AI ngo no face yindi cyashye na face ncyashye ya face bagomba kuyigura. Real Madrid mutwaro 50%. Ko wanze guhindura umucongo uvuga ati ndaba kwa Trump ndi wa undi ndashaje. So ubwo rero gutegeka tukareba kuri Vinicius Junior gusa Arsenal ngiriserie yiteguye ko aramutse abyemeye yamuzana ikamugira umukinnyi w'embwa mu mafaranga menshi mu gihugu cy'Ubwongereza ikamuha nka Real muhaga nicyo shaka karenzaho.
agashyikira ya Holande se ibihumbi 480 ko Holande ahembwa 610 Haaland ari 500 by'amapawundi yaba ari inyuma ya Haaland. magana ne yaba ari menshi yaba ari record mamba yabakoze amafaranga yakuye he simbizi nanjye ka audit irasamira mufunga mamba unari kuyatanga agashyira na mambre wawe yaba abasaza bitwa bande Korenka iraje mufunge ibyo rero uko nguko bihagaze kuri uyu musore w'ikipe ya Real Madrid sinzi ko yakwemera gutakaza no muntu kuko aranayicururiza muri Amerika. Umwana avuye mu cyiciro cya kabiri ageze muri Leipzig isagurwa na Real Madrid miliyoni 120. Real Madrid barayivye abadage ariko barahera umufuko Abagermani ni abakirere yenyeka ko abanamuguze kubera ko niri agence yo muri Etats-Unis izabafasha kukura ikipara y'amafaranga muri Etats-Unis. Kaga kipe byarangiye muri Asta gatsinze 6-4 yaranakisha. None se ni Osana ume bagiyemo Joao Pedro mu minota 10 atsinze ibitego 3. Ni Australia Open se ko numva ari score za tennis Australia Open ko numva ari set yo muri tennis. Joao Pedro yinjiyemo aravuga ati muramenye ibitego 3 ahita bitsinda wenyine mu minota 10. Sinner Alcaraz riko bakerera iragiye Joao Pedro rero akaba akosoye utu tugabo twariya. Joao Pedro aguma mu rugo Champion du monde murabyibuka inde Chelsea Champion du monde club neguma mu rugo la saison prochaine usingombwa ni ndeta yasubiriye she ko yari ndeta ya ministeri ariko ni ndeta y'akarere ngeze muri y'akarere y'akarere kubera iki ibintu dukoze so tuve rero ahangaha umwana witwa Junior Krupi arimo arashakwa n'amakipe atandukanye nyuma season nziza. Bournemouth yabwiye ngo tutabonye miliyoni 130 ntabwo tumurekura. Barca ngo yamutekerezaga Krupi ariko amafaranga ko mbona abantu baciye amazi abantu bumva ari guhagurukira mu mbumbe buri kanya. United yazanye umuco muri mbumbe ariko noneho birangiye ikipe yitwa Chelsea na Liverpool zirawushimangira yazanye umuco mubi w'imbumbe. United iravuga iti ibi bintu ntago ari ibyo bivamo kandi biriya bintu twe kubikerenza biriya United yazanye n'umuco mubi. Aya wari ubishyigikiye ntago twabivaho wowe wigira ahubwo nayo igeze ahantu ivuga ngo Liverpool na Chelsea ziri gukabya gutanga amafaranga menshi ngo zishe isoko nabo bakavuga ati ariko igihe watangaga we ko nta muntu avuga ngo uri kwica isoko. yarayafite ubunyarake ese imbumbe kugira ngo United yayistanze ni uko Pogba yatanze imbumbe murabyibuka aya cyo imbumbe ni wawucikeho no kwiba abantu. Junior Krupi ngo ni 130 umujunior ubwe ni junior ubwe izina rye junior y'imbumbe Kamenisi Junior oya cya gitego yatsinze ni senior Kameni umukinyi nazitanazotangira mutekereze n'umukinyi mwiza pe ariko ntago ariko akwiye amafaranga arakwira amafaranga ega bayatanga saa yacu ariko jembo nabi kwiba abantu kavukira avuga ngo ni ntabwo bayakwiye ngo Diomande miliyoni 120 kurako zero ku myaka yari ongereye imyaka none Furusi nayo yarimo arashaka kubaka menshi ntabwo yakuyeho ku myaka yaragabanyije yakuyeho myinshi. Krupi yavukiye he wewe navyemera Krupi yateze kubavukiye mu Bwongereza papa yakinye umupira hari Krupi senior ariko ntago byo ngibyo bagenderaho ibyo barana n'iby'umuhungu we n'igiciro cye n'umukinnyi mwiza agize season nziza muri Barcelona ngo miliyoni 120 ingahe yabaje gatangiza Alvarez ra 100 yamukeneye nka rutayizamu ko aya mafaranga uyu musore ko karakwiriye Junior Krupi 130 yego na mwati yayo ni menshi abantu no gushaka kwiba abantu ariko n'abashishiri ko abashishiri bagiye bagira impuhwe z'amakipe kandi abashishiri no bazamu impamvu ariko Bournemouth iri kubikora gutyo ntago ishaka kugurisha kandi acyashaka gupruva ntago ishaka kugurisha ndavuga rero ntabwo turaza gutanga uyu mukinnyi tutabaciye amafaranga agaragara. Namwe niba mumukeneye koko mu buryo bufatika gusa nawe ngarifuza kujya mu ikipe FC Barcelona ngo yakwifuza kuyijyamo n'ikipe akunda Barca ariko ubu ngubu ko ubu n'uburyo buyosimbura Lewandowski w'imwana nta nubwo mbona ari profile zimwe dushaka Alvarez muri Barcelona
ntabwo Atletico yamugurisha, ntabwo Atletico yagurisha Barcelona Alvarez. nta nubwo mbona profile Sigaye mbona basigaye harimo changamoto ikabije hagati yabo n'ikipe ya Barcelona, hasigaye harimo agapingane ntazi impamvu, birakabije. Sinzi impamvu kabisa, ariko urabona ko muri ino minsi basa nkaho byakabije. Amaze iminsi ari gushyiramo imbaraga rero witwa Joshua Zirkzee, ngabona hariya basa nkaho bamusuzuguye, ashobora kwisubira mu Butaliyani hagati ya Como na Juventus akajya gushakirayo umugati. Hagati ya Como na Juventus, Joshua Zirkzee mbona adafite umwanya muri Manchester, ahubwo United igize amahirwe yamucuruza. Ariko hariya United yaribwe, nigiye muri Como hariya bari basaza mu Butaliyani azakina kandi azatsinda byinshi. Como ariko batiyereri ntabwo batanga ayo mafaranga menshi, bajya nabonye ntibibwa kuri ngui Varane se so mu rugo yibye menshi. United yamutanzeyo menshi, undi mubare hejuru asenkana icyo gihe. Erik ten Hag abazana ko ten Hag koko akavukire ko nabiri kongera kuyitunganya barakuvuna, ariko nta kintu kirimo habe na gato. Joshua Zirkzee. Liverpool yatangiye ibiganiro ngo n'abahagarariye Bradley Barcola biri seriye kugira ngo ibe yamugura. Ikeneye mu winga wo gusimbura umuntu witwa Mohamed Salah utegerejwe mu gihugu cya Turkiya nta gihindutse. Ikeneye abawinga babiri, kwa Salah n'ibumoso, bombi babiri. Abafana ba Liverpool arimo baryibaza koko wagomye kujya muri Besiktas, kuko twana twacu nta kintu kirimo pe. Reba ngira ipane bahushije, ya pane duhushije amawe twara kintu turimo tutaza kuncumuza, ariko se kongera kutureba mutitano nirangire vuba vuba. Nta kintu kirimo twana twa Sidiki, ikintu dufite ni imisatsi myinshi gusa n'udusitari tutarakura, tutaza kumucumuza. So ubwo rero ngira ngo Bradley Barcola yaba ari cyane umukinnyi mwiza cyane, igisubizo hariya umukinnyi mwiza ibumoso. Ikibazo kugura n'umukire udashaka kugurisha ko bigoye. Ariko uyu nguyu ashobora kugurishwa kubera ko Paris Saint-Germain ibona ko uyu nguyu atari motive yo kongera gufata iminota mikeya kuri Vara. Nkeka ko uyu nguyu kugurishwa rwose nta kikomeye kirimo, nta kibazo cyaba kirimo habe na gito. Chiesa ngo nawe yiteguye kuhaguma akarwanira umwanya muri Liverpool. Biraterwa Andoni Iraola, aterwa n'uriya mutoza AI. je mbona Chiesa atamwanya bamuhaye. Igihe cyose namubonye mu kibuga nabona akina neza, ariko nta mwanya yigize abona kuhagije, ako bamushize kure nawe kabisa. So ubwo rero mu ikipe ya Liverpool naho ni ugutegereza tukareba niba izi transfer ziraza gukunda, ariko umutoza Andoni Iraola yavuze ati nkeneye kugurirwa abakinnyi. AI ejo bundi yasanze abakinnyi bake hehe kinye kugurirwa abakinnyi hehe secteur offensif nta bakinnyi, ese defensif yarayifite kwa Van Dijk naho nta bahari. Konate se yagiye, Konate yaragiye, Van Dijk arashaje. Ese kuri box to box nta mukinnyi yakeneye, yacungiye kuri Makalisteri gusa. Akanomwe urabona atari ugushya atari uguhomba. Gravenberg we gatoya we nibwo yavuga ko yakina Sentinel. Kanome ni Kazima Kavitz. Kanome ko muri Mondial warakabonye. Ntabwo abonye umwanya wo kukabona Kanome. Ntabwo kanagiye gushituka rumva ngo batashye. None se katashye ngo urumva kari mu kazi. Gushituka rumva ngo batashye pe. Ntabwo batinze. Kuri 140 gatashye kare. Aga Kanome kibye Liverpool koko. Aje mushishira agurishije ko Kanome. Sha. Abantu bose bashyira amazina y'amakipe yose amwirinde. Oya. Kanome kagombye kuba gasimbura. Si papa wakusa wakagurishije n'ikipe yako ya Leverkusen. Kabisa. Cyangwa bakiyere Zabi Alonso zikugakoresha. Bagatiza Kanome. Oya, akabateza abakirano 140. Liverpool ikeneye nagasoshe season nabi. Oya ubwe umuntu wamwanze waramwanze wishenda kuza. Desire Kanome kitwaye neza. Season ya mbere 40%, season ya kabiri kazabikora. 40%.
sezo ya kabiri azobikora adaptation iragoye she bamuvyemera mu Bwongereza si champion wale wese ashika Yo kwijana baguzwe 140 rero ariko baribwa muri no misi ni ahubwo nabonye umuntu bishyizemo ari witwa Frimpong ni bamwemera bakunze nawe ndebera Frimpong Frimpong niyo mpamvu umukiri wa Liverpool yirukanye bari abantu ngo nibasibona abandi bose yarabirukanye mwaranyibishije mwarakoze oya kanome nibagasubize Leverkusen bagatiza hariya kongere kagaruke kakuze ariko Liverpool ikeneye abakinyi bagera muri 4 abawinga babiri umwataka umwe ikitike nagazagaruka vuba ariko nka Rodrigo buramugira inama yo kujya muri Liverpool. Rodrigo wande Rodrigo wa Liverpool wa Real arwaye ese Liverpool yagura umuntu urwaye saho ngaho bihera kwibwa ndetse bidikara itsinda twana twa Sidike byazamutse damanze biti twavugaga mu kaya turisubiramo ntabwo ari bibi bino biraza noneho twatangiye gukosora amakosa ibitego bitanu ahubwo baratsinze 50 kuri 53 tanu na kabiri ndabona uravuga ati batwibyemo amanota abiri sawa courage ibitego 3 3 minutes chronometre dushobora no gusohoka muri studio zitari zarangira yari ibintu bya basket biri bitangaza. So reka rero turebe ku ikipe ya Liverpool niba ishobora kubajya ku isoko ikaba yamina ikaba yakwinjizamo uyu musore miliyoni 47 ngo niho Arsenal bigeze n'umusore witwa Bruno Guimaraes zirimo addons mambara aribwe ari kwibwa mambara hariya angana na 7 kuri Bruno Guimaraes hano atari chantier koko ariko mu Bwongereza barahenda tonari ni ijana na buriya muri ya Mediana undi wagiye muri kipe ya Barcelona ni miliyoni hafi ijana buriya muri Mediana Arsenal harimo chantier ku buryo batanga 87 harimo chantier igaragara ku buryo batanga 87 hari impungenge ku musore witwa Declan Rice ku mikino kinini utega tuvuye ko ari impungenge ariko ntago ari injadi ariko birashoboka hariya ubundi ahantu ugomba kwinvestisa miliyoni 87 na ahantu hari chantier koko Serese bwa afite chantier wavuga ngo iteye ubwoba ni hehe numuwinga y'ubumoso atangiye kwibwa se yamaze kugura umusimbura wa Trossard yakongeramo n'undi mukinnyi hariya uzi ko ahantu ugiye gushora miliyoni 87 ni ahantu ufite chantier igaragara ntihantu bigaragara ko ufite chantier igaragara ariko uyu mukinnyi ni umukinnyi proved Premier League player ni umukinnyi ufite experience mu bitabo byakunda bitugatanga 87 ufite bari bandi uri ikipe ikomeye mu gihe abakinnyi benshi bakomeye nyamara Oditi zazari ahantu wa Liverpool uziko bamwirukanye cyangwa ufite ubwoba we nta bwoba ubushe twabaye umuntu atanze nusu miliyari yibishije abantu si wa Liverpool waramwirukanye ntibamwirukanye yarayiguye aragenda wa Richard Hughes sawa wa mambure ninde Bartra sporting director komeze mwiba abanyamerika nta ni nyinshi udafite chantier bigaragara ko mingi ijari ni kimwe kiri cyo giciro cy'umukinnyi nk'uyu nguyu cyo giciro cy'umukinnyi nk'uyu nguyu ahubwo wenda wa mugani wasigara wibaza byari ngombwa ko amafaranga atangwa ariko Arsenal aho byageze Spanish arananirwa hasigara kuri Declan Rice wenyine bati rero reka bashake undi mukinnyi uri experimente wajya mu kibuga hagati undi mukinnyi uri experimente wajya mu kibuga hagati Bruno Guimaraes miliyoni 47 zirimo addons zaba nka 75 ziri fixe kongeraho izindi ni nyinshi kabisa c'est fini birasa nkaho ndabona none biri mu gusa nkaho byemeranye ejo nabyo byarateje egerege n'abanyamakuru baracagagurana bano bakomeye mu gihugu wo ku mugabane w'i Burayi ikipe ya Real Madrid ngo kumvikana kusora gusa usa nkaho kwabaho kwarangiye ikaba rero miliyoni 120 igomba kuzishyura yani Diomande 120 ubundi kishyura miliyoni 60 kuri Rodri Real Madrid ngo ikaba yabisoje aferi yayo ku isoko ry'igura n'igurishwa ry'abakinnyi Real Madrid uyu mukinnyi arababukinnyi wa mbere w'umunyafrika uhinze akwiye agahigo ka Nicolas Pepe ajya mu ikipe Arsenal
ukuntu amaso yacu ariho bitandukanye nka match namurebye wandi reka Arsenal kuri Pepe yaribwe ntiyibwe yaribwe kuri Pepe Pepe ngiye mbona atarahawe tande jihadi ariko ntacyo yigeze none ko iriya furuzi ni yari nyinshi ntacyo yigeze akora muri Arsenal. Real Madrid urambabaje ako baje yari umukinnyi Saven mu gisenge wamubonye uteruka ngiye nabonye Kamadi kamurusha na Pepe match nabarebye nawe mbwira nabonye bamurusha gusa muri champion yari umuriro wo kotera kure rwose uyu champion agenda champion muri Kenya yo muri Kenya aya nagakira muri Kenya kiraga mu Budage ya champion yo muri Kenya ni igiye gukanga banda ngo bisatatu mabi cyane mu kicu Bayern imaze imyaka igihumbi biya mbere inategereza abantu ira ni champion kabisa ewana ntago byoroshye rero uyu muhungu miliyoni 120 Rodri ngo miliyoni 60 fungamo Real Madrid. Real Madrid nitozo yatangiye kuri Denzel Dumfries ubu Desire Real Madrid ushize ihurizo kavuga uti Real Madrid ikene igera mikoroshe Real Madrid na Rodri sibyo Rodri imyaka turuzi 30 na Yohani Diamand ari sho ugiye gufata umwe umukinnyi umukeneye kuri miliyoni 80 wafata ndi Diamand na Rodri ntufata Rodri yumva se Diamand ndamushaka yiki ko abantu bagiye kwibwa wowe banza harimo n'akantu k'ubwoba buriya gake umuntu nazayora narakubiza icyuya bari abantu ko bazarya ibitego byinshi hariya abashishe bari mu kazi none umubosi bari kumwibona nta muntu ajya kumwibona. Dumfries yatangiye imyitozo rero mu ikipe Perez nta muntu ajya kumwibona Real de Madrid. Perez ngo yamaze gutanga go ahead rwose ati mwishyure no kuri Rodri mujyeyo mwishyure gusa Real Madrid yamusikawutinze kera burya igihe bavuga miliyoni 150 ngo umukinnyi azazitangaho yari yani Diamand Perez yari ifite gahunda yaravuze ngo baramukonvensi baramumweretse abakonvenki ko ari umukinnyi bakeneye yari ifite gahunda yo kwibwa kuva kera rero ni ugutegereza tukareba uko biraza kuza kurangira ndumva abo basaza ariko ni ibintu byabo bana amafaranga ava mu mufuka wanyu amafaranga amakipe ajya kuyatanga mutabishaka nyuma mubishaka mwebwe narumiwe Chelsea akana kavutse 2008 mu kanya gatsinda igitego muri Australian Open bitandatu kuri 4 Ikase yaragera goroshye cyane Grand Chelem barimo barakirira Grand Chelem abarazi bitandatu 4 mu kanya nibyo bagaritse umuntu ariko mutozi yaje hano babakweretse ko bamugane hari akazi hari ikintu kigutegereje bonye nk'ifoto bereka Dede bereka Zizu tiwagiye ari kimwe ugizemo uruhare wagusimbuye azana ikindi cya kabiri nawe urasabwa kugira ikintu wongera muri aka kabari yego hano nibwo uvuga uti umuntu wamuganaje mu kazi abona ko hari ikintu gihari gikomeye uko Kiyovu idafite umutoza ziga adafite umutoza bazamurika kayi kabati reba kabati bamweretse karimo ibihanga bibiri Sidiki ko adafite umutoza bazereka niyo foto yawe yase wow kipe turanganyije rero na Beata yinjira muri studio nakazanyishaba Beata uri kumwe na Pep Guardiola barimo umugabo witwa Bernardo Silva igiye Madrid John Stones ari mu nzira zimwerekeza mu Butaliyani Rodri ashobora kuza gukurikiraho Real Madrid irashaka gukora ibishoboka byose ngo irebe yuko yamuzana hariya ariko umutoza mushya wa Manchester City ati nta kibazo mfite yaravuwe ejo bundi yari afite akabazo k'umugongo atagoye gukora rehabilitation ye akagaruka agakora akazi hano i Manchester. Rodri asigaje amasezerano y'umwaka umwe wonyine ku myaka 30 amaze imyaka myinshi ubanza ari imyaka 8 ngira ngo muri England urumva yaje ari muto arashaka kujya gukora gusoreza mu rugo ubuzima bwe ari iwabo yabaye mu mujyi wa Madrid akina Atletico yavuze ko ntacyo bimutwaye gukinira Real Madrid ngo ni ikipe nziza mu kimwe atakwanga gukinira
ariko no gusubira mu rugo akaba yakora ubuzima. Nabonye na kukure yari ahageze ahita arongora, none aravuga ati ubu nashaka umugore we ko barabanaga n'ubundi bafite abana batatu. Uyu nawe rero ngo nicyo ashaka gukora, gusubira hari iwabo mu rugo akicara akabapoza. Ni ikizami gikomeye mwa bavandimwe mwe kugumana Rodri ku ikipe ya Manchester City, atari ukibuza amafaranga, atari uko ari ikipe mbi, ariko harimo ako kantu ko kuvuga ngo wataha nkasubira nyumbani. ese uretse gutaha yaba afite imyaka 20 yaba afite imyaka 20 yego ninde Real Madrid yashatse ntagende. Ni abakinnyi bangahe tuzi ku isi bigize baresista Florentino Perez n'ikipe? Si benshi ariko harimo ababyanze. Exact, muvuze ko atari benshi, bivuze ngo abenshi baragiye. None uyu nguyu udafite ibyo agiprova muri City, hari icyo agiprova muri City muri Premier League? Nta kintu atatwaye mu Bwongereza. Wowe harimo n'ako kantu k'imyaka buriya karakora, kuko Rodri amasezerano arasinya ni aya nyuma ku rwego rwo kuri woni. Noneho we kuko imyaka 30 asinya imyaka 5 mu Bwongereza. Noneho yaba asinye kwigumira mu Bwongereza. Noneho style doje noneho nahakina noneho nyuma yo kuba champion du monde kuri Real Madrid byaba ari ikintu gikomeye cyane. Amakova muri Espagne avuga ko Real yamwinopfuguzaga, ivuga atari ko Rodri nyuma y'imvune yagize katameze neza n'ibindi basetaga ibirenge, ariko igikombe cy'isi ewana ashimangiye ko Ballon d'Or yarayikwiriye 100%. Kujya adashobora no kubona n'indi se iyo ntibishoboka. Kujya atabona n'indi iyo ntibishoboka kubera ko atayibona. we ntiyaba umukandida mu gutwara n'indi mu bazayitwara. Yamana ba Rodri n'ikibasunika cyane, burya gutandukana n'umutoza mu banya imyaka 8 imyaka ingahe akagenda hariye mu mutwe nawe uvuga ati nanjye harageze ko mva ahantu. Ujye kubana na Pepe iyo myaka yose, gutwarana ibintu na Pepe imyaka yose, hari igihe asohoka akavuga ati reka nangende, ati nanjye umwanya harageze. Uko bisa kose icyo kintu gishaka kumusunika. Uko bisa kose ibyo diziravuga, uyu mugabo nasohoka muri City izabitakaje umukinnyi pe muri de amplis yari keneye muri transition ya Pep Guardiola. Dorotre kote kujya muri Real Madrid izaba yungutse profile noneho ishobora gutuma bari abastari bakina imbere, bakina uko bashaka, kuko uyu nguyu nabonye ari wa mukinnyi abari imbere ye rwose mushobora gukina muzi ko deuxième ballon ari buyibone, umupira ari busohore, ari bukata karongo akabegeza imbere nk'aba defenseur mukamukurikira. Real Madrid yaba ari ibindi gusa au niveau contractuel ntabwo yamugomana, kubera ko sinzi ko ubushake bwe bwaguma muri City. Bishingiye kuri we kuko nta pressure afite. City nagashaka kumurekura, bivugwa ko City akakana k'akamaro ke Boati twabonye ejo bundi mu gikombe cy'isi ishobora kuba yakazana no gutangira gutegura projet y'igihe kirekire. Ni umukinnyi mwiza nawe ushakwa n'ama equipe menshi kandi ukiri mutoya. Manchester City ariko ikumva ko atari cyo gihe, kuko ubu ngubu uyu niwe kapiteni. Kavuga ko atari cyo gihe cyo gutakaza Rodri wagarutse kuri niveau ye. Wanatakaje na Bernardo Silva, watakaje na Stones baba leader. Na Stones yagiye muri Inter de Milan, bose baba leader, waba nugutangira nawe bushyashya. Reka turebe rero City niba ishaka gufasha umutoza wa mushi nibagumana uwo mukinnyi. City itakaje Rodri byayigora, transition iragora, iyi transition yagorana. Hari n'igihe nabayiringa nanatangira kwibaza batariko bimeze gute, bangira ngo bimeze gute. Waruzi waba usigaye se muri ya projet Musa yabashe kugurisha kakana ka Trafford kazamuka 2 miliyoni 40 muri Leeds. Kuko uzimavu 40 wazitanga. Yego nuko habaye igihangange Donnarumma ariko karakazamu kazasayidira buri kipe yose kuri niveau ya Leeds. Ubwa mbere mu ntango muri champion kari kagiye kwicisha imitima abantu. Ariko kakinye FM nagakinye neza. Tottenham igatsinda 3. Muri champion kari Jewe mbona karagabungu kabisa 40 nizo ngizo ni muto. Ujya City ntiyabuze na Close ishiramwo ikushaka kugarukana. Cyane. Enzo Maresca rero ubwo urumva yuko arimo aragenda agerageza kureba uko bagenda bikora. City yamaze gutangira imyitozo nayo, ago kaga kipe kitwa Western Sydney kabonye ikindi ni 4-3 Sydney. Kabonye
kindi kagakipe ni gatikina ikipe yo muri Somalia ko mbona bamereye nabi. aya niyo muri Australia ntabwo ari muri Somalia Urwego ni rumwe. ntabwo ari rumwe Gadidika. aya ntabwo ari rumwe Abo Gadidika iri kugarika abasitari. Gadidika iri kugarika abasitari. imwe bashaka gukubaganira abantu. Manchester City rero ifite umukino wa gishuti n'ikipe international kuri uyu wa gatandatu. Umukino wa gishuti na Inter de Milan saa 7 n'igice ku wa gatandatu. Ni umukino wa gishuti nabonye United na PSG tari kera. City rero ikazahita ikomereza ikina mukino wa gishuti n'abastari. Iyi ligue se noneho ndamenya ari yahe. Ubu ni muri Zaziya byanze bikunze. K-League Stars muri Zaziya niho bazaba bakinira. Ubundi rero Manchester City igakomerezaho inakina undi mukino wa gishuti uzayihuza n'ikipe ya Atletico Madrid uzabera mu rugo. Ubundi tujya gukina match ya FA Cup FA Community Shield n'ikipe ya Arsenal 16 z'ukwezi kwa munani. Niyo mikino ya gishuti Enzo Maresca araza kuba akina ariko ubwo match ya mbere ni ino kipe internationali inafite uyu musore witwa John Stones kumvikana byarangiye ari mu nzira zimwe kiza mu gihugu cy'Ubutaliyani. Hari ababana mu nakabona ni mutoyi. Hari ni mu masaziro. Mu Butaliyani barakunda abakinyi bakuze. Bakunda abakinyi bashaje mu Butaliyani. Bazi no baba bakiri batoye bazi kubarwaza. Ariko Stones mu gikombe cy'isi natwe sikakiri mu Butaliyani ariko ngo ari kirimo ariko mu Butaliyani afana mu Bwongereza. Bwongereza abakecuru ntibikunda. So reka rero tuve aho ngaho ariko ntago tuva kuri Real Madrid. Hari umusore w'umwivuari witwa Yan Diomande. Uyu mukinnyi ko birihuta yakuriye mu mupira w'abanyamerika ejo bundi ari mu cyiciro cya kabiri muri Espagne intra muri Leipzig arakonfirimye Real Madrid ngo muri 120 z'amayero Leipzig ishobora kuzemera cyane cyane ko Paris Saint-Germain yavuze ko itatanga. Niyo uyu musore yashakaga ashaka gukina Paris Saint-Germain. Ese rero miliyoni 120 muri Cote d'Ivoire imyaka ntaho kongera ku yindi. So ikanga muri Cote d'Ivoire ngo afite ngahe ngo 19. Oya 21 ra afite ngahe Yan Diomande cyari muri 19 se ariko ni gatoya kakuri yari muri Nusa yavukiye he Cyane yatangiye umupira muri Amerika. Afite imyaka 19 nibyo ejo bundi za 20 yavukiye he muri Cote d'Ivoire. Oya ni Cote d'Ivoire mwongere utundi duke. Oya aho twongera avukiye Abidjan. Yala avuye Abidjan niwe yavukiye umwana. Bana kongera ku yindi nk'ibiri 3. Oya nayo ni miki iyi sura ubona ari ya 19 yavuye muri Cote d'Ivoire afite imyaka 15 ajya muri academy yitwa DME Academy muri 2022. Oyongera 3. yavuye muri Cote d'Ivoire afite ingahe 15 byibuze. Cote d'Ivoire yavuye avuga afite 19 ingiye bari kuvuga niba atari veni yavuye ufite muri veni wishuka abantu ruka nta muntu ncutse wishuka Real ni muto n'umwana yandi Diomande iri garamutubwira ino sura mayi yakinga narakitiye ariko nkabona nakana sura yakaze shaka kandi twawuri farasango yavukiye kumva ngo wavukiye Mugambazi ntago wambwe yagwizo. Oya navukiye ngiye mu bitaro bizwa ariko nafishe mu bitaro bitaro bizwi bitandukanye nawe wavukiye mu rugo ntacyo biratandukanye buriya mu rugo bashobora no kwibagirwa kwandika na ikintu ni si muri kumuri sizite suko abantu bagiye bibagirwa ngo ni wasaze abantu bibona ko ndabasuhuza yarabivuguye namwemeye Diomande mu butura vise date de naissance nawe witwa Diomande ubu ngubu mu butu Diomande muturebere Diomande wa mugani muvandimwe uko mwari mundangaje n'aya matransfer yanyu nibagirwa kumushaka akaba yarankanze amagara Diomande ngo ubu ngubu aba yarashyizeho ino foto kugira ngo nidya kumuhamagara tugire ubwoba. Yan Diomande ubu warashyizeho ino profile kugira ngo tujye tugira ubwoba bwo kukuvugisha. uvugisha mu Cyarabu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وعليكم السلام كيف حال؟ kayifakpan kudakomeza se mu butu amakuru yawe bimeze bite